Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puleru Richmond Karluki. Ki mat bakong san jong ka khubor mentaka step. Ka BJP kalamat ek jingjop bakraw hak election shking darbar thawan ka Delhi. Katanat skill development and entrepreneurship ka sarkar prengala play ek program Swava Lambini ha Meghalaya Assam bat Mizoram. Bat ka Dibrugarh University International Literature Festival kalakut no hanin kasngi. Ka khubor ka babnia. Ka BJP kala yo ek jingjop ka bakraw hak election shking darbar thawan ka Delhi hadian arpu nyo snam. Bat kala yo ek jingbon pad dag bapenliam ek seng ka baju sensyar berush kata ka Aam Aadmi Party. Kala hadu bengilayo ek ne ka khubor nak nyop ho teligi seat. Ka BJP kala job ha sapu pra teligi seat, bat ka Aam Aadmi Party kala job ha arpu ar teligi seat. Kinong ilam ka Aam Aadmi Party ke baju pau ke bala remno ki kenthup u Arvind Kejriwal u Manish Sisodia u Saurabh Bharadwaj bat kiwe. Ka Congress kam shimlala banjob wat tang ka wairu ka seat. Hagawai pat kaliang ha ke election shteng samoi ha ka Milkipur Assembly Constituency ha ka Jila Uttar Pradesh u Chandra Bhanu Paswan na kaseng BJP ula job. Ha ka election shteng samoi na Erode East Constituency ha Tamil Nadu u Chandari Kumar na ka DMK ula job. U National Convener ka Aam Aadmi Party u Arvind Kejriwal ulong baga seng jo u ka pediang ya ka result jong ka election bat ka buram ya ka rai kipat ba. Ulai kublai ka BJP na ka bentak ni ka jing job. Ula penpau ka jing sngo scam ba ka BJP kan la ban penurlong ya ka jing angnot ki breu. U Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula penpau ka jing sngo ya ki breu ka Delhi bagi la jiet ka BJP. U Menteri Yadari ke Sarkar Pedang u Rajnath Singh ulaong baga jingjop ke BJP ke election syagiang darbar tauan ke Delhi kedai ke jingjop jong ke jingshania hapok ke jingalam u Menteri Rang Bado u Narendra Modi. Katanat skill development and entrepreneurship ke Sarkar Pedang ringkat ke jingat trailang bat ke Niti Ayog. Kalau play ke program na ke bentaki kentai ke batrai kam la jong belatip kum ka Swava Lambini ha Meghalaya Assam bat Mizoram. Kani ke program ketemu ban penslur ya ke jingtre kam la jong hapdeng ki kena pulia bade ki kentai ha ke ba on ai jinghikai bat jingerap pisa ya ki kenang ban sei ha ki pateng banwan ya kinong elam ha ki kam la jong ha Meghalaya bat Chabar. Ka skul ba North Eastern Hill University ka kyang nang ba Government College bat ka Ribhoi College kini ki jaka pulia ha Meghalaya ke beshim benta ha kene ke program. U Menteri Kena Katanat Skill Development and Entrepreneurship ke Sarkar Pedang u Jayant Chaudhuri. Haba keren syapang ke jingkong san jong ke program ulaban halor ke jing tumu jong ka ban penwandur ya gilat trekam la jong ha Meghalaya da ke boong baka Swava Lambini kadikalat ban penkubor ki kentai ke berang samla kum kinong thaukam bat kinong yalam ha kalawai. Ka pariksha pe charcha 8,000 arpusan ka benta ka bapra kan long lasai ka sngi ka shpauterek urempang. U Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi unia keren bat ki kena pule ki kimeki kpa bat ki nong hikai halor ka jing penkre ye ki eksamen ka jing peniat bat jingile persya ka jing pankhya bat ka jing san bashimet. Man ka snem hashwa ki eksamen jang ki board bapher. U Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi uji keren hagan ka program. U State Project Director SEMAM SSA ka Meghalaya u Badairu Director ka School Education and Literacy Meghalaya u Swapnil Tembe ulabatha ek District Mission Coordinator SSA bat ki District School Education Officer jong barok ki district ban penbet na kabantaki kena school ke bachong class 9 cha jrong ban yo ban pet yakni ke jingkaran u Menteri Rang Bado. Labatha ek school baro hagi district ka Meghalaya ban pet eka live streaming jong kane ke program. U Menteri Katanat kakoi kakya ke Jila Arunachal Pradesh u Biyuram Wage ulaong ba ke jingyo ek jing pang bampong ha ke Jila ka keu bha habi nujor bat kiwe ki Jila. U Menteri ulaong ya kene habai shimbenta ha ke jing play ek annual conference ke ba arpau jong ke Association of Oncologists na ke benta ke than chitela mingi hinen ke sngi ha Itanagar. Ulaong ru ba ke Sarkar Jila ke lai soi saskular bat ke Dr. B. Barwa Cancer Institute ha ke Jila Assam. Bande ek wat benya halor ke daw jong ke jing kiyo jong ke bayo ek jing pang bampong ha ke Jila Arunachal Pradesh Khamtam ha ke Them Zero ha ke District Lower Subansiri.
Ki doktor ki basumar ke jing pang bampong na keleng ki jela ka than chite lam mingi kileshim benta ha ke conference bane sam jing tep bane tai bat bane trelang halor ke jing kan teu ke kom sumar ke jing yo bampong ha ka than chite lam mingi kane ko khubor ka wan chapi na ka Akashvani Shillong. Ka Dibrugarh University International Literature Festival ka baar kalakut no hnin kasngi ka bapen ie ka jingru spa ka than chite lam mingi ha kalyang ka literature kani ka je kendo kalawan ra alang hajo ya kombashi spa ar pongut kinong tho na ki ar pulai telikiri ha ka skol ba Dibrugarh habakran na ka jingyalang penkod unong tho na Afrika u Abdullah Sila ulong bakidon ya ka jing sngo ka bakarpang ya kinong India na mar bakibon kinong India ha Afrika Ula kerendu syapang ke jinge day hakal yang kalariti ke India bat ke Afrika. Ula ero ke jinge shim bentashit rehem ki kena pule bat kinong hikai hakan ke jinge langka basau sni. Lapan long ya kene da ke jinge Trelangka Foundation of Culture, Arts and Literature Focal bat ke skul bat di Dibrugarh. Ki pulit ke distrik North Garo Hills ki lakiam ya sangut ki runar jangka kenhuan batuk thok-thok ka Assam bat ke Rilom Garo. Bat kele okurup ru ya artli ki thok-thok ya ke balatmu ban khayi be an cha Bangladesh. Ya kini ginong to la yo kem ha ke jing talasi hadin ke jing ujor halor ka jing ja ko be ke thok-thok ha ke distrik Golpara ha ke jela Assam. Ki pulit ka Daina Dubi outpost rengkat ke jinge Trelang bat ki pulit ke jela Assam kele yo bat ki thok-thok na yo gairong ke batmu bande be an cha Bangladesh. Haga jing to oket kini kisan ngut kila pla bagi lale kini kambean ban la IT no eki syagat hanat matia haga distrik Golpara ban le ka badan kam katkum kaan. U Pope Francis ulathong yo Reverend Bernard lalu kum u auxiliary bishop kajalan yang ba Shillong. Baru kata u Reverend Bernard lalu ude u chancellor jong jalan yang ba Shillong. U Reverend Bernard lalu ulabat iki babun kikam. Ya kini kejing penbena Pope Francis la penbena harum hnen kasngi bat haka CBCI Center ha New Delhi. Ka Meghalaya kala pediang sobhai kinong job ke balawan rana me kejela haka National Games ka balai pupra ka balong ha Uttarakhand. Kini kinong job takma ki kentup ya Vikash Rana, Indra Sharma, Elizabeth Vincent, Penchingan Kurba, Kiran Devi bat B Anandhi. U District Sports Officer ke District Ribhoi uba Bobby L. Nongbet bat kiwe ki he na ka Meghalaya State Olympic Association kila pediang sobha yakini kinong job ha ka kat lingsun ha Guwahati. Haba pai cek jingil akai National Games ke balai pupra ka services kawan ka kerdan benengkong ha ka bakalayo sapu artli kita ke maksiar ka Karnataka ha ka kerdan ke baar ke balayo laipo teli kita ke maksiar bat ka Maharashtra ka kerdan ke balayo arpusan teli kita ke maksiar. Ha ka jingil akai I-League hnen kasngi ha ka madan SSA Stadium ha Shillong. Ka Shillong Lajong Football Club ka Lapenliam ya ka Namdhari Football Club dalai gol laar. U Figo Sendai bat u R Wilson Karbudan kila penkijar naga benta ka Shillong Lajong Football Club. Ha Bangladesh ka jinge kan at kalaja ha ba upat bhur ula persyang bantam bor ke yengsa u Menteri Barem u Mozammel Haq ha Gazipur. Ki traishnong hangne kila bitar halor kani ke jingle bat kle kon ya upat bhur ubo wan thambor. Ki shipairu kila wan poi bat kila plat yem ye ke bala mensau bat la penkit ya ki Shah Hospital. Ka Assam kan penlong ya ke jingshat jumur ke bahek tama ke perthai ke bade shibenta jong ke Investment Summit Advantage Assam ha ke jela. Ya kene le thu anin ke sngi do menteri rang ba ke jela Assam u Himanta Biswa Sarma. Menteri rang ba ulong ban penlong yang ke jingshat kenang banyo ekanam Guinness World Record. Bat katto ko khubor kalakut akan nega step ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ne so baga Delhi station na ka benta ka khubor ha ka ktin Hindi. Ka banbot ka khubor ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ngi penken mau pi kinong sngap bah ka por prashteng na ka nega station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala agenda partat prabaje.